Dengan penpa ku sokmen kamtang ngai ku beliau chief minister bodon borong jungi badiga ya kabinet hibaro ko we bakila consider ya gani ka proposal babi mi pha na po jong transport department hak bayi dai bat kani ka one time settlement scheme namar PUE tra kini ki banai brade bapli ki driver trucks ki truck owner associations nadogi tourists all type of commercial tourist vehicle mar so thui kamtam kun samla jungi ki milik jungi bapli business houses from both big and small kilawan lawan pensau senga kumu transport minister baki ya thui ba PUE try baro skatu na kumba alis na kumba last 10-15 years ka business kala down pala na mau do yung da yai ba mau sunum da yai ba ka dingru kam da yai ba do mau bodar kam da yai ba teng ter min wan covid kum tu yuan bu ka jingkar pat ba plinga kumu transport minister ba to song bahaban wave no yang ni ga vehicle taxes kum ka in the form of one time settlement scheme which is a very long pending dues tengi na sarkar ipiti bro ska tu sarkar MD haka jingalam juga pi ku baju singap pagi ju pai ba tengi la pha ka proposal na po dongga transport se cabinet barang sudah mentan ba naga dues ke bikidai ban siu roughly kat kum calculate kumong kat kum ga record ke bila yo lembak office hak bedai bat ke tax road tax kala apa harun untuk urusan hajar tali kali more or less ba claim su tax timely kala apa hado more or less kala apa kum hado ba balok kala apa ska apa ikru mai more or less te naga good pasir tax kala apa melu melaku mandunyo pur hanang harum handai ke babon ka dius ka den penalty portion hak bedai bat ke fitness malu malaka la pa hadu kandai spa kurutam nama ka fitness belai ka he ba kalong kumni nama ba nakasni ka ka kut ka fitness joki lakim shu kani lamba ka wuhan portal jong central government ka fain bai kumasan photo ka man lakasni te don bampoy berkhadi kata ki kengrit ka mau ne da long accumulate gi new prasem ka labon te malu malaka kumbut kon gi anu san new hajar tali tam kli baklem suli fitness time tangan kata la pa do kandai spa kurutam hak bade bat kani ngila khain lang baro khoi na ka road tax na gun passenger tax bat penalties on fitness na kamut lakut ka fitness certificate juki baro kala apoy malu malah do duna khabe spa kru ka pening dius the more or less maximum kawan benda ka penalties actually is not dues to us the handingi page sa bakala day ke bae ya ki try truck ke passenger tu ki driver ki exporter khatam bapli ki bru ju PTB ni so thu ki drivers kamtam ki truck na association bapli ki battery mate bat sing ki day ki khon samla ju di gerang ba tu telingi kum ke sarkar ni so lem ki jinga ni giro ngatharai kamlong justice ni na kata ka daung sim ka we karai na ka transport department ni la phai proposal ngasau kumen do pensiun kum transport minister mata at the same time ka cabinet do kala approve telingi la approve hagan ni guru kom bangi ya ka fitness pakala he pala ngin wave bike kum 90% na kan guru ka mam ki dewan su na ka taxes pengin wave bike berapa persen te malu mala bai na kasi hajar crore khabis pa kuduna malu melangin wave kan duna kaya kumba pras pak satu kum langi la wave no le berta bakanang ba kam suk ki brujui ngisau tu bapli ki driver ki truck malik ki small business big business houses lagi gini ki jongi bapli lagi ngi pene kan ki tax kin po sai lagi ngi pene tren ni gani yong pin hapsiu lamba ka jiwan ki stringent laws from time to time bapli ki baduk ngisau tu ka kam yai ba lagi pene kum ka sarkar bli ngisau tu digi langut ki miap jar kan ka jing le handai so kumen ke cabinet la consider ni la bu ni one time settlement ni la airu ka por bikin su dep adu agos ya kan ni scheme tede bang tapat ngin kerpat kiap kin one regular payment kumare mde su bikin system kai nang so thu I bon sini ni kum sarkar ha lagi la lagi ginong hikai ni ju le pe so ju yaram bon sin yo no rep ni wan ra ki jai scheme bon sin ka bede bikin nu ki jinga kum ka yagi entrepreneur ni tu yarap in the form of sema duit handai ngasngu le bat
kita malik drop kita baru dek ke bujung beli kadi ke kamram jongi ban le ai mal gini ke jongi kim kiu ke business ke state kam kiu kata kadi ke sokya jongi kum state government ni haning la sim le karai ban wave ne kani ya kani ka meni kumba usiam la patai pikirli dekat tin pare ti sok men pemna ba adin arlai singin ai no isu no notification kenang min kerpa digin wan sulu ba bak kenang ba kaweru ka dei ka kum ka revenue min yo kala ban potis pa san pau kum ka revenue india revenue na ka din wan chu jogi